em vào thế YouTube channel là cái lâu lắm lại với cái châu tuần trung chú workshop bạn đi lâu hay in ha để cái hàng tỷ đô na carburetor chúng trang các cái gì hậu tổ đô na request cả na sa nên suy bộ cả in tâm à cái channel lui cho cả khán chun cái đó thì hay bị chúng trang carburetor chúng trang ấy hay tu nang cho nên injector te tam to ama ro chu injector tam view roll hian zo kholama te mun rang ranga carburetor tel lo hian chonin kan la hetiang ang expert lo hian chonin thei siam te la harsa a chuan chubaka tuna Bajaj ho company 1254 wa te phei kan chon carburetor hetiang ang type hian ron manga amai ro chu hei automatic chok te hetiang channel position sensor ang chi zong kha electronic vec injectora an man ang chi type vec kha anon man mang to a changkang ve to a heng hi bel taka kan hriat chon khateng ho na tho kha hriat a har lo ani bi khol vec chok zu pok pongai to lo automatic in input vec to khateng ang kha ani chho to a 220 ate po to chok kan tia moron chu carburetor an auto chok kha electronic chok khan jina lung deuh khan ama in a chok kha in down mai thin ni chu ani a chuan ama sa tu lai chu video chu tiang in kama thei lawa kan boi dewa no pang in khom pui don te ne in bot sai na engin no mo wangin YouTube lama kam active YouTube thei lawa amai ro chu kan active ang chun chuna chuan subscriber te ta na tangkai thei am tu ra kharon ti zel kan tu manga ne anai lam te pei ka chu kan man ri lo wangin kanon ti tam lo kanon lang tam lo ni ti kha kan sei tel lok du ani ti chuan hei carburetor hi hei ani ta hi dai from slide kan tia hei a screen a hen kanon ti langa direct slide om bok ta chu two stroke ho a rx a te khanan mang thina hei ro hi chu clip mangin hei hi in open thina hei hi clip manga in open ania ti hian hei accelerator cable in tia zu po khan tia zu po khan hela hian thli alut ta thli lut na sa khan nei hi tian automatic in a ti chhota chuan hemi in hong hian petrol kha helama hian a thon chuak ta chu ani na dik takani ti chuan tam takin petrol over a hela hi kan hno mei don mi an te thina hela petrol ron over che khan hela hian aron overflow aron chuak thina chu hno lo tur ani in hno ani chuan hela ya hian petrol kha aron liam vekanga ta hian chuan engine chunga khan petrol tam tak kha aluang lu tanga chuan plug in atikang zo lawanga achia plug kha achia mom vekanga ti chuan nung thei lo te om thei ta tin zana hela in no a petrol in off box hi lo kan chuan tanki mi zong kha ta hen aluang lu ta engine chunga piston kara valve kara khan petrol lo tling vekanga chuan valve all seal te ei che theya engine a plug hel thona a hu pakan khik vak mo kan sel vak kan thu chok ve kan ni lo chuan petrol a head a combustion chamber khan a tin hnim lu tuk chuan thei lo na te tin pok thoi ang jin kha siam thin ta hi no lo tur ani ti chuan a step by step in kan kal zelam petrol over na chana kha engi a chan kan ti chuan ta hen kan honganga petrol lo over thin na chana kha kan zir chiang don ani chuan hi animation nen ron ti lan zel kan tumanga ne ani na anga kha kan saya afia lo takin animation nen ron ti lan zel kan tuma chuan hi carburetor chu ani ta a chuan hi carburetor ni a chuan ta hianin a valve tur ani a hi a valve lowa amai lo chu kan soi anga se thiam thei tur ngai thobang o hi kan la hon da don rawangin o hi needle valve antia petrol lo block tu ania ti hian info a aliu kan ti me ya zo chuan aliu ti kan sei me na thank you float ania hi thil changkang tak amai ro chu simple tak sini tuna mi zo painan siama te po hetiang ang liu mang hian up in on off ang chia kan siam ta chu ni ta hilai hian hei needle valve om ta a chuan hi petrol input ani ta ni ta hen petrol kha tanki train ron luang lu ta chuan ta hian petrol kha aron chuak ta ni chuan hi carburetor chamber kan tia a chamber ani ta hian petrol kha athling ta petrol a tlin hnem khan hi tian a chho tial tian a chho tial he tia a chho khan chuan helaya zoom khanin hemi petrol ron luan thlang nei a block ta ni a block ta maka
ti chuan petrol kha ti khan ta khanin a om talawa helai ni dil valve hi a chiat khan hetia a chho to nu po khan petrol kha ta hen ala run suk thla ta thina chu chuan petrol over siam ta ni a over khan helai hian a han liam khan helai hian a ron chim ta helai hi chuan hela hen ron chuak ta thina ni chu hi overflow kan tia over piang petrol ron chona tur khan ni ta petrol over thin na chana chu hi akan to nu po khan helai ni dil valfian akhar phui to lowa petrol kha ron chuk thla char chara chuan ta hian at du ai tam kha tling ta thina chumi du ai tam ron tlin che khan ta hian ron luang chhoka chu chuan plug kha a chiat ne lu to ka plug mom te nung theilo ang chi te khang kha siam ta thina ni chu hi apoi mo em me ni hi tuna mi hi mini dil valve kan ti a hi apoi mo em maya chuan hemi a then khat chu hemi a liu te hi a popa a chunga petrol a thlina wang khan khating ang over te kha om ve thina petrol a over chuan carburetor in an hunga hi tian in han thinga a bikin hui go ho khan om duwa thir mang hi tiang liu dar ho khan a om duwa tian in an thinga engma tu yet petrol te thin no chuan a tha ti na nia chuan hi ti hian in han enanga he lai tlang hi he re kol thina a re ka om kol thina hemi hianin helai hi a block ne lo khan hei thai a thot lang vek hi mo helai hi a block tur ani ta hemi zoom hian ti hian a block anga a chu china nga hemi hi a that lo chuan helai ya khan petrol kha a chho vek to nu po khan aron ho ta thina chu chuanin na sa takin helai ya petrol kha aron ti chuak tui lian ang deuh khan mo tui khuwa tang liam ang deuh khan aron liam thla thina ni chu chuan hei hi main jet tani ta a balde ten kan zir do kan ti kha chuan hei hi main jet ania main jet thianin helai ya petrol clean kha ti hian helai petrol clean kha helai petrol clean hi azu hi ta ni main jet khan chuan heta hian thlia lut ta a thli lut khan in he tilai ya diaphragm hi a chem chhota chuan diaphragm an chem chho che khan helai hian diaphragm ni dila oma khu ni dila oma hi ka hong thengim hona har deuh ani hi ta hian hei khu ni dila om ta khu azui ta ni azum ta heti a in hon chho khanin azuya khu akal chho tiel petrol ho kha helaya petrol ron lu ta kha atam tiel ani thi khan na takin tian ron chem lut poka chuan heta hen a chem dar ta ni chuan air adjust si apoi mo ta em mai ni chuan hi air adjust ani ta a helaya petrol flow ron lu ta kha adar that po le heti a phir si a that po le a kang chak ta ni petrol kha a hlomin tam deuh te kha zulu ta se plug khan alo manis lo nga alo ti kang tha thei lowa chu chuan mi ste engine mi ste khating ang chi boina tam taka kha a thlen thei ta a engine mi ste petrol kang thalo ang chi kha a thlen thei ta ni chuan air adjust kha hetia kan han her khan helaya boruak air lu ta kha ni petrol ron kal chhowa kha nasa takin helaya air lu ta kha alo ti dar alo hol dar ta kha khanin air alu nem khan petrol ron hloma ron lu ta kha a chem dar thata chu air adjust ya poimo ema air adjust dik dan per kan sia thei dan tur chuan slow running a ten kan an heranga ten slow running a anun let hei slow running hi kan da sanga anung theya ma nung thein kan da don ani chuan ten kan an heranga zoi te in a slow running a san lai ber a ria vung that lai ber khan kan du to kang chuan a ria vung that lai berin kan du to kang kan an her tok to kang kan her to nu po ala vung chuan atai zong in kem kan heranga ti chuan du tok tur ani chu adik lai ber ani ta chumia po ala vuwa ala dik theilo ni chuan tapet adjust te hi azam thina tapet adjust in chekanga tapet adjust a that chuan a carburetor hi a chiang to lo a tha to lo tina ni mini hela hen butterfly yoma hi butterfly kan tia hi a air inlet khar tu ni ta hi hianin tia alo khar that to lo khan chuan carburetor ta combustion chamber atang khan air reverse kha air brake pressure alet le akha atam lu tu ka kha khanin avu kha a delay thinda engine brake kan an manga kong kola kual tight dewa te kan han kual ta engine brake kan an manga second gear kan da to nu te alo la vung chon a brake ra te ngai thina kong na la te kan tluk pha thina khating ang engine khating carburetor vung kha tapet kan ena a that vek to helaya adjust a dik thei to lo chon carburetor hi thak lo ka ngai thina chu carburetor helaya chiang lo seina khani ta hele he mi main je ta hi ni
race na chuan apoi mo em em a hi kan ti lian thina kan ti te thina kha khan engine changle chaklo te hril em em a alen lu tu ke ro chuan ni hring po kan ei khop aya tam chaw kan ei chuan kan pum te ron na a kan boi pha thin amaron chu kai mani tak sangai tok che kan ei chuan kan chaka kan hri sel thina chu tiang che chuan ten ro la kha a engine ma mo tok che kha alu chuan i engine kha chaka nga atlo boka nga plug te a chelawanga ti khan atlo em em don ani hemi dai from te po hi helai hi arang ve du em em a helai aram thin na chana chu air filter om lo kan tan ti khan leivai vut khata hian a hi blue ta helai hemi coating ti meng mo hemi dai sil coating helai a changlai hi arang ta thina hemi rang khanin pi hemi tia dai from tia chho zung zung tur hi ati boi thina atang thina ni fasino ate po re sa tlan thei lo kong chawa kanan hai re sa tlan thei mi lo wang si te kom thina khang kha heng lai dai from ran to wang helai as lai da ran to wang te hian om thina extender kanan pam to ka kha thilut khanin khi chak na khan tian a chem chho zo thin lowa ain hon turang khanin hong full thin lowa air lut tur kha du anga lu to thin lo wangin pick up lo chi a lo chak ta lo thin ani fasino te re chong ma sa huwa khan carburetor chi tam em em a chu chu hemi tiang mang ho dai from slide thawa hian chuan air filter pal te kha tur big em em ya air filter a jam te khanin air kham khop mulowa ya tang vung vung thina chuan air filter an free flow le lu tu ka mo khatenga kan ti khan lei no ya lu ta chu chuan ati tang thei lei no ya lo lu khan hilaya mi hian a top lowa engine chunga lu ta chuan piston chunga bal khon te a valve chunga a valve a khan lei bal khon te lo om khan valve leak te piston block thol te kha kha siam ta thina chuan chuan air filter kha apui mo ta em ni le thaya chuan air filter a phui lu tu chuan air a kham lowanga le thaya chak lowanga air filter a free flow lu tuka boruak bala hi blue chuan engine atlo lo don ani chuan chuan engkim me kha ei scooty kan siam thina lir thei kan siam na sa thina air filter hi uluk ro ka te thina air filter hi uluk anga em maya an uluk lowa wang khan engine chunga nasa takin har satna athlen thina ni nangpo bal khukara om char char la i chuap khari lo te ya a thalawanga chuap tv mo engi mo chuap kan sare mo in enga thi mei don ani chu tiang che chon ei po a bo ruak lu ta kha a bal lu tuka khatianga englo chuan helai dai from ten atur thaya engine in atur thei boka chuan chuan zo kholoma mi ten workshop nai vai kan nei lo ni pon air filter hi fai takin kan ti fai lenga ti chuan air filter lo fai chuan engine kha alo tlo dona carburetor te kha alo tlo dona ni air filter in ti fai chuan heng te zu ti fai renga ngai lo air filter a fai kan chuan helai a fai reng dona ni chuan chuanin scooty a hian ka soi le du chu oil a thin in ti thina scooty shim hi chu kan race chak le atlan chaka race san khan tlan chak kan du ve chen kan race sang vak thina chu chuanin engine rpm sangin kan tlan renga engineer kha in recycle chara ti chen khami in recycle char thir sa te alo de char kan chon tuipo hi thir sa ten de pila reilo te tui kha kang mei do ni chu tiang che chon engine oil quality thalo de hlekin thun khan tiar engine oil in recycle char khan in in recycle char tia char khan engine oil kha alo ral ve thin ni bike a inga tinge aral ngai lo kan ti chon bike chu second gearing first gearing kan tlana kan re sang don chu second gearing kan tilia second gearing kan re sang don chu third gearing kan tilia rpm sang takheng kan tlang ngai lo scooty chu rpm sang de dewa kan tlan thina wangin accelerator na sa de kan pam thina wangin engineer kha in recycle na sal tuka engineer kha asabi lu tuka chu chuanin engine oil tlan kang te kha ati ol bi ka chuan chuan scooty in ei ni chuan kilometer sang khat zanga aya tam hi tlan lo ula taxi a pe chuan sang khat vela thak thei ula chu in lir thein man rim dana sel khan thakata ka thak thakin ka thak ten ti thina ni khata khang kilometer engi mozat in lo tlan thei ni ni khata kilometer som panga lek tlan tan chon thatin thak ka ngai lo amero chun ni khata kilometer za chuang taxi ang te two wheeler ang te tlan ko nang tan chon thatin thak kha engine in a tur tu in kilometer tlan za tarang khan speed meter kha in ti thanga tarang chon in chin chianga oil kha uluk takin in maintain ang oil in thak thata air filter in ti fai chon in engine hian kumli kumnga adai lo na tur ka shelo in van doi to pani chon chuan chon mechanic kan ne inga tinge
engine mi engine chia se in du zo lo mi te in ti ni mai the amaro chu har sa ve te na cheng sang ruk sang sari sang riat engine tu na chon engine pat thil te to to siam man te poron to chho ve le to ni tuna hianin are ta hi kan amenanga are ta hi en non turan ti to are ta hi atlom to anon san le phei chuanin mechanic re ta hi anon san le phei chon tuna hian a sang tho dona chuan chen in lir thei kha a chiat lo na tur chuan air filter le engine oil in uluk anga ya chumi in uluk chuan a hau tak ber engine cheboi boi te engine siam ngai te kha in pum tel dona ni ti kha kan sei du a chu tiang in ti ani chuan in engine kha tlo tak rei tak in mang dona ni chu air filter le engine oil hi apoi mo ma engine oil le air filter in uluk lo rangin in lir thei kha na sa takina che thei ni ti kha kan sei tel du ati chon carburetor a khan sei kim lo kan nei in ka shelawa chon hei hi slow jet ania hei slow running helai hi slow running cm2 slow running jet peranita hei main jet ania helai kha air adjust ani meya chu air adjust screw hi in phoyanga main jet in phoyanga air in fai takin in chemanga chuan i among helai hian lei balte bolhlo balte om thina kha fai takin in pai faianga ti chuan in chinanga fel fai takin in fitanga ti chuan chu carburetor ti fai dana chu ni meya slow running ka soyang kanin an ja sanga zoite nen an her de tanga ari sang lai berain da anga chuan atok mai ani thil har sa om lowa in lama zo kholam pamte pon har sa taka khatinga in workshop pan kher ngai lo in ti ve thei dan toi te kha kan ron soi tel lok duwa ti chuanin hei mechanic kan nia tun tum video tian mechanic tutorial mi lir thei siam dan tur te mi lir kan lir thei siam lai te thla kala thina ni hlat taka rang ten min non pan thina kalom lu tuka ama ero chu mechanic senior tak tak hi an tamani ke ni ai thiam in thu phi ni tiang video te siam ve ngai lo hi tam tak ke ni ai senior le thiam hi an tama ei khang te po kha lo ron ula kan thiam ber lo ania kan she ber lo ania ke ni ai sia ke ni ai thiam tam tak hi an omani ti kha ne kan sei tel duwa ti chuan tun la ya dealer mechanic te nual shot na le dealer mechanic te du lo na an thiam lo chu ti kha ti ang chi te atam khop maya ama ero chu dealer mechanic an that big na chu kha company Yamaha dealer an ni chuan Yamaha ngar kha an khoya Honda dealer an ni chuan Honda ngar an khoya an thiam kha chiang bi kani chu han chuanin hemi dealer mechanic te hi an thiam lo ngor bi lo ani ti kha ne kan sei tel duwa tam takin an nual shot thina tin lir thei tharin nei ni pe chon servicing te kha in ngai poi mo anga in lir thei kha a servicing hom chunga chon in culture charanga ni warranty enge mote claim alo ngai huna khan in boi lo na turin in kal thin don ni ati kha kan sei tel duwa dealer mechanic te hi an mani product bi ka an company bi ka training chuak le uluk taka ani tu te poina an zirtir chua an ti chu an ni wangin dealer mechanic te hi nual shot turin ni lo ni ti kha kan sei tel duwa tin mechanic apo kini pon lir thei hi siam fo lo chang te siam than lo chang te tam tak kan nei china khanga khanin enge motia in sei sela in ti mei lovin in rona khatenga ei enge ala om jen enge atia in shil shia ta khatenga thata ka in dor ton na khan ra tha chu thina ni ti kha kan sei tel du boka kini aya mechanic senior thiam tuner thiam tak engine chicheng tak tak hi tam tak aizola hen an omani ti kha kan sei tel duwa chung te chu ka vei ema wangin kan ron sei tel du ani chu ti chuan tun tumatan chon kan du tok patanga next video enge kanon ti chuadon kan shelo amai ro chu thei top kanon chuanga in tan tangkai tur video ron chop chozel kan tum don ni o tun tumatan chun mang thale report ule